نستعين بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم مسيبة جلبة باو إن يتدي الله سبحانه وتعالى du'ano oɗo nalaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam miɗo insinano hoore an insinano on e bakkatuji meɗen miɗo mawlo allah subhanahu wa taala mawlanon e bone pittandu wonkiji meɗen ɓawo ɗum kala mo allah subhanahu wa taala fewni ko on woni fewuɗo kala mo allah subhanahu wa taala majjini heɓota ko fewnowomo en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala fewnu en fewnana en nam musidɓe julɓe no woniri noon no andirɗon noon e balɗe feƴƴude en yawti e nduɗo lewru suumaye nde tawde kaaɗo dinal islam koye mana no waywa miiru koko maha ala kulli haalin wono kanko Allah subhanahu wa taala wiri noon julɗon wawi wawde wona miir on andi miir ko laba wo ko laba si birikkire wotere sortama ɗon e haray miir on waɗay erreur kono kaaɗo diina koye hoore ɗe ɗo tigalel islam woni ko maha hiɗen andiri tugalel islamu ɗen hino jawa no tawa e oɗo suumaye tugalel islamu ɗen hino tawa e kaaɗo korka tugale suumaye on hino tawa e nguɗo hajju wonirno ɗen andi ɗe balɗe ɗo ni en yawti e suumaye en sudanike kadi nguɗo hajju wono kanko Allah subhanahu wa taala wi noon en andi tugal islamu ɗen koɗe joyi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa iqamu salat wa ita'u zakat wa sawmu ramadana wa hajjul baytillahi lharam liman istata ilayhi sabila hajjeygol ka suudu kaaba wonande on heɓuɗo feere hajjeygol amma on mo heɓali feere hajjeygol hajju farlaki ɗum ayi ko ɗum waɗi hino mo heeɓi noon feere hajjeygol ronki hajjude haray a tottali waktu mo Allah subhanahu wa taala farluma on haray a timminali tugal l'islamu ɗen par ce que buyno ɗo heewi ɗo marɓe jawdi ko hajjiroya hiɓe wakkili hajjinaygol yimɓe mais jamais kamɓe hiɓe hajjoya ay haray wona lawol si Allah no okkorima jawdi an heɓuɗo jawdi ɗin ko an hajju ngun farli na mo heɓali de an heɓuɗo jawdi ɗin ko yayo hajjoya taw après ɗawa noon on sahi hande kadi sa hajjoya paari hajjinoya kala mo faalaɗa hande kadi ɗum noon eɗen andi kanko Allah subhanahu wa taala ni hajju ngun ko lewru waƙintinandu alhajju aswarun ma'luma ay lewru hajjiteno ɗum en fof hiɗen andi ndu wona no andirɗen lewru suumaye on noon o wino noon kala on mo farla hajju ngun ay faman farada fi hajja fala rafsa wala jidala fil hajji ay kala farlaɗo hajjugol yo andu haray mana rendugol alaka hajju mana ko noon rendugol ko yawgal ha ka hajju exemple yaada e sonnama wona woɓɓe ko hara kamɓe e sonna maɓɓe yadata hajju bon fi sa hajjoyi ha gayni ko an e sonnama wondi inna tigi tigi on ɓaymin ko min e sonda wondi ka hajju ga min wonay min hejjay e mbaldi o way ka hajju si goɗɗo yahi ha hewtoy hajju ka hurum toon rendigo ala toon aden e sonna mum hawtata mbaldi no famirta noon ka hajju ɗum ala toon ayi fala rafasa ay wala fusuga waɗugol naafiki yaagal ay naɓa artira ananaali ko kaari wi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ala ka hajju toon eyi mo yeeya hewto e makka ko yo yawde ɓernde laaɓunde halas wala fusuga naafi yaagal ala ka hajju toon fes eyi ko wona noon kadir si on tigi hajjoyi kadi arti eyi wala jidala yeddodiral ala ka hajju kaari waɗilan ɗum ɗo a waɗi duɗɗilan aya ɓuɓɓilan wona andirɗen noon hajju
wono andirɗen noon si hajji fewndike goɗɗo e hoore goɗɗo hay si tawi woni goɗɗo buɓɓoyke maka hajju ton an buɓɓaɗo on ko an aɗa to innude yon tigui accane ayi yiyetediral ala fof sika hajju toon Allah subahanahu wa taala wi o ini hon wa ma tafalu kala noon ko golluɗon min hayrin immorde e moƴƴere kala so yeehi ha hewtoyi ka hajju toon ka hurum kaba toon kala ko waɗuɗon immorde e moƴƴere kanko Allah subhanahu wa taala himo andi hay hunde ma pinama kanko Allah subhanahu wa taala ayi o inni noon honnu wa tazawadu yooɓe fa inna hayra zadi attaqwa siɗo yaade hajju yooɓe ko ɓuri wonano wiru noon kanko Allah subahanahu wa taala si tawi woni kadi hiɗon yaade laakara mana wona kanko Allah subahanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu wala tamutunna illa wa antum muslimuna kanko Allah subahanahu wa taala wini hey ko onon yo julɓe kala wiwɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullahi kanko Allah subahanahu wa taala o inni wota a maajude hara wona jibbilaniɗo Allah subhanahu wa taala en tant que julɗo si a maayi tawi a jebbilanaki Allah subhanahu wa taala ha haray hino hulɓinani wonande joom muɗum eyi sabu Allah subahanahu wa taala inni so garay kan ɗo yooɓe koni yoɓagol noon kan ɗo ko attaqwa fa inna hayra zadi attaqwa eyi Allah subahanahu wa taala ni kanko ka makko ko ɓuuri marde toon valeur ko ɓuuri marde toon garadi ko marɗo kullol Allah ko ɗum noon jamaji ɗin ɓurdi o kullol Allah ngol yimɓeɓe ɓurdi ka Allah subhanahu wa taala ko wona noon kadi ka hajju o inni yooɓe so ɗon yaade hajju so woni a on horminani hajju jogue ko wiyete kullol Allah attaqwa eyi o inni wattaquni hulela ya ulal babi ono jomiraɓe haqqillaji eyi kala marɗo haqqil modi hino haani ardinde ko wiyete kulol Allah kon eyi kala joom haqqil hiɗo haani ardinde ko wiyete kulol Allah alhaaliji maɗin fof sabuna anda ko honto mayde nden tawete anda ko nde Allah subhanahu wa taala sokolte kono kuɗa so inni yo mayde nden yonde tawde e kulol Allah neɗɗo ittaqullah haysuma kunta neɗɗo on ko yo jogu kulol Allah nokku wo ko Allah subhanahu wa taala tawimo eyi kanko subhanahu wa taala wino hon o ini fasu joni noon si tawi woni on gayni hajju ngon fes si tawi woni on gayni hajju innama hande arafa on yeehi on daroyki arafa hay ɗen andi sen hewti e tawaful kaaba on waɗama yahama muggi dalifa mina ko waytata so gueɗe ɗo piiji eɗon andi ko arafa ay alhajju arafa nelaɗo maki wiyete hajju ko arafa ko darayagol arafa ayi eɗon andi arafa ko ɗon daroyte ñallal ngal fof ha kikiɗe après e so on tigui ɗon hande kadi ko bugoyagol kaaƴe ɗen jamaroje ɗen so tawi noon tigui bugoyke ɗen ɗon haray hande kadi hajju ngul lanni hande kadi ayi haray ko watti ɗon hande kadi ko argol waynito suudu kaaba ɗum at tawaf hay kono noon kanko subahanahu wa taala inni joni noon so tawi woni on gayni hajju ngum fes o inni waskurullaha jante inde Allah ayyamin e ñalɗi ma a duudatin kontaɗi ayi mana balɗe tati ɓaawo hajju ngum wono ɓe wiiri noon wonde bugoyagol kaaƴe ɗen ko e nder balɗe tati ayi Allah subahanahu wa taala ni faman taazzala fi yawmayni kala noon yawnuɗo mana ko juɓɓu kaaƴe ɗen ko duwano bugeede balɗe tati a yahi a bugoyke balɗe ɗiɗi bon a are bakkatu ala ayi yo taw tulle sa sala timmini ko hana bugeede kon o inni waman taakhara kala on kadi mo nenni o waɗo timminoye balɗe tati ɗen on ɗon kadi haray bakkatu fawakimo ay waman taakhara kala mo nenni fala isma ala e bakkatu fawakimo ayi oni lima nit taga ay wonande huluɗo Allah ayi lesa sallam fof ko hulgol Allah ngol ko tawto neɗɗo on himo jogui ko wiyete kulol Allah kon lima nit taga wonande huluɗo Allah fala isma ala ala bakkatu fawakimo lima nit taga wonande huluɗo Allah kanko Allah subhanahu wa taala wi wattaqullaha hule Allah ayi hule Allah wa'lamu andon annakum no onon ilayhi o kanko Allah tuhsaruna woni ko moɓoyte ɗon wono andirɗen hajju ni o yi hajju aduna Allah on fof fottay ɗon ayi ko wona noon kadi kanko Allah subhanahu wa taala ko laakar kadi ko noon wawite tagore nden fof moɓoyto yeeso Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala limanil mulku al yawma hande ko mbo woni lanɗo ko mbo woni ɗo garan kadir ko mbo woni ministre ay ko mbo woni ɗo hande garan marabu mo kala wiya tek hay goto soɗo présentare ɗon yeeso Allah jan yawmal qiyama inna hande komin woni on hay goto ala ayi kono huule Allah andon on fof moɗon Allah subhanahu wa taala o moɓoyay on ay wa ilahi tuhsaruna ay kono ɓaytun en fof meɗen e ruttoyta ko Allah subhanahu wa taala kono huulen Allah wa ilahi tuhsaruna anden en fof meɗen Allah subhanahu wa taala o moɓoyay en e henere wotere o landito en
golleji men ko woni yawmal qiyama ko ɗum waɗi sikanko Allah subhanahu wa taala inni ya ayuha allazina amanu wala tamutunna illa wa antum muslimuna hay ko onon yo julɓe wota o maayu hara wota o maayu onon banu adama wota o maayu hara wona on julɓe hara wona on jebbilaniɓe Allah subhanahu wa taala ay wa alamu andede annakum onon ilayhi makko kanko Allah tuhsaruna woni ko moɓoyte ɗon ay en fof meɗen en moɓoyte yeeso Allah subhanahu wa taala ay kono hulen Allah subhanahu wa taala ay ardine ko wiyete kon a taqwa ay hulen oɗo Allah subhanahu wa taala ittaqullaha haqqa tuqati hulen Allah no o hana hulirede noon ɗum noon kanko Allah subhanahu wa taala o inni honnum wa minan nas ne jiya yimɓe ɓen ay man yu'jibuka man yu'jibuka ay on mono hawlire wa minan nas ne jiya e yimɓe ɓen man yu'jibuka on mono hawnire bi qawlihi ay konngol makko ngol ay man yu'jibuka on mono hawnire bi qawlihi konngol makko ngol wa minan nas ne jiya e yimɓe ɓen man yu'jibuka on mono hawnire bi qawlihi konngol makko ngol ay fil hayati dunia e fii ɗan ɗo gurdan aduna e ɗan ɗo gurdan aduna minan nas no jayimɓe ɓen man yu'jibuka ay on mono hawnire be qawlihi konngol makko ngol fil hayati dunia e ɗa ɗo gurdan aduna hono wa yashhadullah imo seedina Allah ala ma fi qalbihi e ko woni e ɗan ɗo ɓernde makko wa minan nas no jiya e yimɓe ɓen man yashhadullaha wa yashhadullah mono seedina Allah ala ma fi qalbihi e ko woni e ɓernde makko nden kon wa huwa no kanko aladdul khisami ko kanko ɓuri sattude ko wiyete weñjodiral eyi mana kono kanko Allah subhanahu wa taala woni ko faandi wa minan nasi ne jiya e yimɓe ɓen man yu'jibuka ay on mono hawnire qawluhu konngol muɗum fil hayati dunia e fiiɗan ɗo gurdan aduna eyi mana honum neɗɗo on ko neɓuɗa wowlandemo fi lakara ko neɓuɗa andintiddemo fi Allah subhanahu wa taala kanko haray himo mari wilgil ko o rewrani a modi na onon tum fuɗɗi wadde ɗum ɗo modi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo hay goto yahaale lakarati modi ko Allah andi sumoyowo ko Allah andi julɗo ko Allah andi ɗum ɗo e ɗum ɗo ayi eyi kono Allah subhanahu wa taala himo sifi sifa ɓeɗo heferaɓe eyi bon himo sifi mbadi julɗo eyi kono so tawi woni ko ɗo so inni wa in tanazatum fi sahin farudduhu ila llahi wa rasuli kala ko jilɓi on so rutti ɗum ko Allah e nelaɗo on on wawa andude ko honnun diina kam wi'i eyi kono so tawi woni goɗɗo no wiri noon addinu annasiha diina ko laaɓodira reedu so tawi woni goɗɗo waajikema wattima e feere inni ko ɗum ɗo diina kam wi'i ta ndaaru kanko wowluɗo yaw ndaara ko honnun diina ma kam woni ko wi'i eyi yaw ndaara ko honum woni ko diina kam wi'i ay hara ndaaral yewtuɗon wa minan nas no jiya yimɓe ɓen yan man yu'jibuka on mono hawnire qawluhu konngol muɗum ngol fil hayati dunia e ɗan ɗo gurdam aduna wa yashhadullah hara mo seydina Allah ala ma fi qalbihi ko woni ka ɓernde makko kom a yeyi ɗo joni hara ko julɗo haqqan ay o wiyama ɗo billahi wallahi tallahi hara pelletimo seedani kanko e hoore makko koye fenade o woni ay Allah subhanahu wa taala ko ɗum inni wa man halafa bi khayrillahi faqad ashraka kala wondirɗo ko wona Allah haray o sirki ay mi wondiri nenan jara wona auzu billahi mi wondiri ɓiɓɓiyam ɓen ay wona auzu billahi astahfirullah mi wondiri an arete ngalan afede ay astahfirullah barki nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o
wondirtake wona auzubillahi barki alqur'ana o way ala kulli haalin hay hunde ala ko wondirte makka e madina wondirtake Allah subhanahu wa taala en o wi ko kanko Allah tum woni ko wondirte ay kanko Allah subhanahu wa taala ko kanko tum woni ko wondirte ay ko ɗum waɗi kanko Allah subhanahu wa taala woni hon o wi neɗɗo on si tawi woni a wi'imo billahi wallahi tallahi taw woni o hoolakima haray ta feƴƴatmo ɗon tartamo ɗon hannde kadi haray ala ko hoolo hannde kadi eyi sa wondirani goɗɗo Allah subhanahu wa taala o hoolaki haray wata ɗaɓɓo hannde kadi kono ɗum goɗɗo mari ko hoolo ɓuuri Allah subhanahu wa taala ay ko ɗum ɗum kanko Allah subhanahu wa taala kala ko wondirton wondire Allah subhanahu wa taala si tawi woni kadi wondiri Allah subhanahu wa taala yon tigui gongu eyi sabu mo wi'i billahi wallahi tallahi tawi ko fenade o wondi harayne hulɓinani on tigui eyi harayne hulɓinani on tigui wa huwa ala addul khisam on ɗon wondirowo ko wona Allah ma on ƴettuɗo fiyake mum fof joni ɗan ɗo gurdan aduna eyi ƴetti fiyake mum hirɓe mum fof nan hanko Allah subhanahu wa taala inni o no Allah subhanahu wa taala wiiri noon kamɓe ɓe mara gandal sina gandal aduna yankowa eyi ko gandal aduna yankowal tum woni ko ɓe andi fi muɗum kanko Allah subhanahu wa taala inni ɓeɗo ɓuuri sattude yeddodiral ƴettuɓe wonkiji mum cuɗan e oɗo aduna ko ɓeɗo ɓuuri sattude yeddodiral ko neɓu ɗon wowlude an maɓɓe on famodirta par ce que ko aduna ɓe ƴetti ɓe hikkini yeeso wa isa tawalla o ɗo si o hucciti sa'a hara himo yaha fil ardi ka leydi li yufsidu fiya hara himo bonna ka leydi toon ayi mana kono ɓuuri bonude ɗon o bonna ha o gayna o bonnora kadi mana himo bonnude himo yamirde kadi ko boni ayi joni noon no hulɓini ha par ce que kala nelaɗo ko ɗum kala tindinɗo e moƴƴere kala golliɗo nde moƴƴere nde tindinɗa ɗon o heɓay baraji ko golli moƴƴere nden kon an tindinɗo on kadi heɓa baraji embere ko golluɗo on heeɓi kon ayi mana sa tindinɗo goɗɗo yo waɗu moƴƴere tawi mo waɗi nden moƴƴere ɗon o heɓay baraji temedere tawi woni ko an tindinimo o waɗi moƴƴere nden o heeɓi baraji temedere an tindinɗomo o waɗi moƴƴere nden o an kadi heɓay baraji temedere ɗum ɗuɗitake e baraji makko kanko golluɗo on hay e hunde ayi ko wona noon kadi so tawi woni a walli goɗɗo e waɗugol bone ayi so heeɓi toon bakkatuji temedere an wonɗo saabu o golli bone on an kadi heɓay bakkatuji temedere ayi wata awanu alal birri watta quwa wala ta awanu bil ismi wal udwani wota on wallodir e hoore jaggutugol e hoore bonnere e hoore yeddugol Allah subhanahu wa taala wallodire e hoore kullol Allah subhanahu wa taala ayi wallodire e kullol subhanahu wa taala o ɗo ƴettuɗo fi mum on fof alhaali mum on fof waɗi fiiɗan ɗo gurdan aduna wa isa tawalla si o yahi so hucciti sahara mo yaha fil arde ka leydi li yufsidu ay fiha fiyo bonnu ka leydi toon wa yuhlikul harsa himo bonna remoruji e joni exemple to yii hande wona remoruji joni ndaare ɓawɗo seeɗa ko lemun ne moƴƴayno kamen kon ɗum hino woodi hande kamen dinɗe leɗɗe ko moƴƴayno kamen kon ɓawɗo seeɗa ɗum hande ne woodi kamen la ɓawɗo seeɗa hari a yaray lemun ne ha ɗoya kadi hewta kala wo ko fewnditi ɓawɗo seeɗa hari si remama maaro hikko ko ñamete ha heeso kon hewtita kadi eyi kono ndaare hande si gese ƴawama ko neeɓi o ko neeɓi neɗo lebbi tati a tawa fi ɗum ɗo gon gasi fes par ce que hitande remade o ala moƴƴude e hikka ñameteji ɗi moƴƴali hikka ñameteji ɗi moƴƴali ko honno ko bakkatuji ɗi boneji yimɓe ɓen eyi bakkatuji ɗin si tawi woni ɗi ɗuuɗi ɗum ɗo hino wona saabu bonnugol remoruji ɗin ne wona saabu bonnugol leɗɗe ɗen ayi dinɗe leɗɗe ɗen hara hi dinɗe leɗɗe ɗe remi moƴƴata ayi goɗɗum ñola ayi bon goɗɗum maaya yorira ni ñameteji ɗin kadi waka zalika ayi wa yuhlikul harsa waremo bonna remureji wan nasli e jeygol ko wiyete jeygol ko num mana ɓiɓɓe jibintaneɓe ka reedu ɓen wona andirɗen hande ni e façon piiji fop ko wona ƴettede fiwata heeɓe bonnugol jeygol kalugol ɓiɓɓe hanaɓe jibinede ɓen amma ko pikir
amma ko comprimé amma ko yarate en tout cas do ala kulli halin disposition fof hande rewɓe hino ƴetti fi wota heɓu joni noon kanko Allah subhanahu wa taala hino andi on andi himo wi ka suratul insiqaqi to wa izal maw'udat bi ayi zambin utilat tuma ngel ubboyangel ngel immoyi yawmal qiyama ngel landi ko honnu ngel ubbirano ko honnu ngel bonnuno ha ngel ubba hiɗon andi fewdo jamanu jahiliya avant l'islam hari kamɓe heferaɓen si ɓe heeɓi ɓiɗɗo gorko haara ɓe welti en bon par ce que mi heeɓi ko remplace lanka galleyam ayi ɗon andi hay enen sah si ɓengu ma heeɓi ɗo joni jiwo o heeɓi jiwo ɗiɗi heeɓi jiwɓe tato jombunani ha jonta fuɗɗaki jiidade par ce que a heɓali gorko ayi par ce que enen ɗen andi ko gorko remplace taka galle debbo kañum hiɗen andi ko ay tan yalta yaaha ayi bon joni noon kamɓe avant l'islam heferaɓen kamɓe si ɓe jibbinananoma bobo jiwo koye ɓe asu gayka ayi koye ɓe asu gayka ɓe iramo toon hara o mayani ayi tellement que ko ɓe seytinayno kon ɓe tikka ayi si ɓe heɓanama bobo gorko ɓe welto si ɓe heɓanama jiwo koye ɓe asmo ɓera ɗum ko ɗon ko avant l'islam hade l'islam waɗani ayi ɓay l'islam ari islam on rentini ɗum ɗon toŋi ɗum ɗon ko ɗum waɗi sa nani droit de l'homme ko l'islam adi tabintinde ko wiyete droit de l'homme kon ko islam adi tabintinde mo kala joni tamo kala haqqe muɗum avant l'islam hari debbo mara valeur par ce que avant l'islam hari debbo jombetake si haaju ma yanni ɗo joni e sonnajo ko ya ƴetta tun hutora ko islam wari inni mana si on jomba rewɓe mana bi isini ahali hinna so on jombayɓe jombeɓe duŋaye yimɓe maɓɓe ɓen hayso ko an woni garande imam o hayso ko an woni garande imamu mosqué hayso ko an woni président de la république siɗo hara ko a hombode si a yi ɗo ɓiɗɗo goɗɗo on ko o jaasi wo ko o jaasi si a falama ɓiɗɗo makko on hande a wata yaade tun inna a wippita ɓiɗɗo makko on inna ɗefata non en woɗɗini sa hay tande kolon ɗo tande kolon avant indépendant bon hari ko onno wodiri na hari lamɓe ɓen kamɓe si ɓe ari ɗo joni si ɓe tawi ɗo joni ɓe yi debbo ko hennugol toon suufaɓe gandi oɗo e walo ko kay boru lanɗo on ala ɓe landata nene makko e baba makko landatake ɗum ɗum ɗo ko ɗum ko tuule darniye ɗo hari l'islamu ari ko ɓay tun aɗon so l'islam on heɓali doole islam on famaka ayi bon islam on ari ni sonnaɓe ko falla ɗo sonnajo ko marɗa valeur o ko marɗa darde o ko marɗa garadi o babaji on fimakko ko joli o fimakko ko jaasi o a aray jiccoɗa ka ley koyɗe baba on tigui ina alam faala ɓiɗɗo makko on so wi kadi o okkatama a mara fusi ko wawɗa par ce que ko ɓiɗɗo makko ko Allah subahana taala ni ko si babajo on yiiɗi okka ayi so wi kadi o newni o okkima kadi waɗa kadi ko duwaɗa waɗude kon yaaha toroɗa okkeɗa waɗa kadi teŋe wa atu hunna sadaqati hinna bil ma'rufi hara kadi kono moƴƴiri kadi ayi bon kono ko l'islamu jonniti mo kala haqqe muɗum on ayi kono joni noon ɓe wonunoɓe so tawni ɓe heɓananoma ɓiɓɓe ɓe wara ɓeɗo ɓiɓɓe ayi ka nder deedi eyi mawɓe maɓɓe ɓe mana ka nder deedi si tawni ɓe heɓanama ɓiɓɓe jiwo ɓe wara bobo hunkum ɓe asa bobo hunkum ɓe ira ɓen ɗon e ɓe andanɗa hoorema hande wonɓe ƴettude comprimé fi wota ɓe heeɓu ñawaje maɓɓe ɗen fof ko gotum ayi ñawaje maɓɓe ɗen fof ko gotum ñawaje ɗen fof ko gotum wa huwa aladdul hisan kanko ɓuuri sattude weñjodiral ayi ko ɗum waɗi so inni mana oni wan nasili ayi e geygol ko wiyete geygol kom bonnugol ɓiɓɓe ɓen ka nder reedu wona ausu billahi o inni wallawno kanko Allah la yufsihul fasada o yiɗata bonnoɓe ko waɗi oɗo koyɗo paykoy yawmal qiyama ñande janggo ɓe aroyay ɓe daro yeeso Allah subhanahu wa taala ɓe inna ko hon men waɗu noon
ko ɗum mi waɗi ɗo ha nene amen wari men ko ɗum ha men bulo ka men inna men heɓetaki menen kadi men ara aduna ko ɗum mi waɗuno ha si ɗum ɗon waɗi oɗo neɗɗon ɓiɗɗo o darayto impose o ɗum ɗo yeeso Allah subhanahu wa taala o landito haqqe makko ɗum waɗi so inni mana wa isa tawalla so yeehi o huccita fil arde ka leydi li yufsidu fiha fi yo bonno ka leydi toon o yoholi kal harso o bonna gese wannasili e ɓiɓɓe walla o alala yufsidul fasada o yiɗa yimɓe bonnoɓɓen wa isa qila lahu si wiyanama mo ittaqulla hulu Allah akhazatuhu nanga mo al izzatu o mawnintinare bil ismi waɗugol bakkatu on andi neɗɗo hebbinoro waɗugol bakkatu a taway ko wonɓe moye wa'ajade fi wota waɗu ko boni ɓen a taway ko ɓen o ƴettata ennemi ko ɓen o ƴettata ayɓe joni hande si tawi woni ɗo joni debbo wonɗo e ƴettude comprimé fi wota heɓu sa noddi on ɗo joni ha o dariki a wi hey accu ko wonɗa waɗude ƴettugol comprimé fi wota heɓu moƴƴa par ce que ɓe wi ɓe wonɗa bulokude ka reedu ɓe ɗo Allah subhanahu wa taala immintineɓe ñande janggo ɓe daro yeeso ma ɓe lando ko honno ɓe waɗuno ha ɓe sala heɓede ko honno ɓe waɗuno ha ɓe waraka nder dedinene maɓɓe satto yaygo nduggo waɗoyay ɗon goy ɓiɗɗo hananoɗo heɓede jibine kankadi o wuura aduna o waɗa wi makko on en anda en fof en wola en innayi ɓiɓɓe si heɓama yo danke par ce que en anda ko nu o wonata ka kankadi ko duwanoɗo wadde wi makko on o wuura gurdam makko bon oɗo kankadi no joni noon so dareyke no yeeso Allah subhanahu wa taala o landito nene makko ko honnum o waɗuno ha nene makko bulokimo fof tawi ɓe warimo ka nder reedu ko saabu honnum an wannono ɗum hande ƴetti comprimé walla piqure fi wota heeɓu ɓen ɓiɓɓe ɓe bulokuɗa ɗon saliɗaɓe heeɓe si ɓeɗo dareki laloteki haqqe mum on yeeso Allah subhanahu wa taala wiya honnum ala ko wiya ala ko wiya harayno hulɓini wa isa tawalla o yaha fil arde ka leydi ɗisude fiya bonu toon wa isa qila lahu si wiyanama mo ittaqulla hulu Allah akhazatuhu nangamo al izzatu mawnitinare bil ismi e saabu waɗugol bakkatu joni noon daare ko ɗum woni joddi makko ndin ɗo ko ɗum woni joddi makko ndin fasbuhu jahannama Allah subhanahu wa taala inni jahannama yono yimo werde yiite jahannama ko ɗon o natoyta wona auzu billahi par ce que fiya num alhalalu bayyin wal haramu bayyin enen ɓe wonɓe wadde boneji fof hiɗen andi o boɗɗi boneji wonɗen e wadde hiɗen andi ko bone wonɗen e wadde hiɗen andi les conséquence a bone o na fi en anda ko seytane tum woni e folude ɓay kanko seytane o wino laqad anna lahu siratikal mustaqima mi jooɗanto ɓe lawol fewgol ngol fop lawol fewgol ngol fof mi jooɗanto ɓe laqad anna lahu siratikal mustaqima wala tajiranna aksarahum sakirina ɓeɗo mi jooɗante ɓe lawol fewgol ngol fof ko ɓuuri hewde kon a heɓata yettoɓe ma Allah subhanahu wa taala ko ɓuuri hewde jiya e ma ɓen heɓata yettoɓe ma ko yeddoɓe ɓurata ɗuɗugol on andi ko ɗum si Allah subhanahu wa taala la amla anna jahannama o inni jahannama on heewoyay jahannama nge heewoyay ha nge siija jahannama natoyte ha nge buloka saabu seytane no foddi o wi walla tagi danna aksarahum sakirina ko ɓuuri hewde e ɓiɓɓe baba adama ɓen a heɓoyta yetti e ma Allah subhanahu wa taala ko yeddema ɓen ko ɓen ɓuuri ɗuɗude o wi wa minan nas ne jaayiɓe ɓe man yasri nafsahu on mono soditira gurdam mum ɗan ibtiha mardatillahi ɗaɓɓugol welaye e Allah ene jaayiɓe ɓen kadi ɓe andanɗa hoore maɗa koko welata Allah e nelaɗo kon ko ɗum ɓe yiiɗi woni Allah subhanahu wa taala noon wa yabhadu lillahi wa yarda lillahi jiya ɗon o añira hunde nden fi Allah hino añi o añira hunde nden fi Allah hino añi nde na fi goɗɗo goo no añi dey na fi nene makko walla ba makko no añi dey ma fi goɗɗo goo no añi dey ma fi giɗo makko no añi dey o tawata hara ko añiri nde ɗo hunde ko fi Allah subhanahu wa taala hino añi nde tawa ko yiɗiri nde ɗo hunde ko fi Allah subhanahu wa taala hino yiɗi nde ko ɗum waɗi so inni wa minan nas no jaayiɓe ɓen man yasiri on mono soditira nafsahu wonki mumkin ibtiha mardatillahi konko welata Allah
sabu walla hono kanko Allah ra'ufun ko hilniɗo bil ibadi jiya e makko ɓe awi onni honnum ya ayyuhallazina ko noon yeɓen amanu gonɗimɓe udhulu naate fissilme ka nder dina kafatan ka fop ay dina kan ƴette ka fop makka ala innugol mi jaɓi ɗum ɗo mi acci ɗum ɗo wonna pullo Fuuta wiyata noon no yiɗi gal yiɗa gaara ay dina kan jaɓe ka fop Allah subhanahu wa taala inni ko boni kon ala innugol mi wawali accugol ko boni Allah subhanahu wa taala inni ko boni kon acce fes ko moƴƴi kon adde embere wo ko marɗon feere muɗum e ittaqullaha man istata'ata hulu Allah embere no heɓirɗa feere wo ay ndaare yurmede Allah subhanahu wa taala wona no wi'iri noon ko boni kon fopp yen acci wota miyemu mi wawno kadi wiide ko moƴƴi kon fopp en waɗay ay kono wi ko boni kon terte ko moƴƴi kon addon embere ko marɗon feere kon ay sabu innal insana khuliqa da'ifa banu adama ko lowɗum ay na toujours kala tawata haraɗa mari kattanal hattanalol daragol juula say go hara hiɗa ronki bon e goɗɗi goo say go hara hattina cellal kono inni huule Allah embere wono marirɗon feere ittaqullah hay suma kunta ay oyni sabu e udkhulu naate wala tattabi wota on jokku khutuwati cheytani laawi seytane wota on jokku seytane fes ay wota on jokku laawi seytane sabu honnum wala tattabi khutuwati cheytani wota on jokku laawi seytane ko seytane oɗon e cuɗande yon war ɓiɓɓe mon ɓen ka nder deedi mon yon ƴettu comprimé bolo ko ɓiɓɓe moɗon wota on jaɓu ɗum fep oyni innahu no kanko seytane lakum wonande on aduwun mubinum seytane ko gaño meɗen ɓanguɗo seytane ko gaño men ɓalejo kiron kanko Allah subhanahu wa taala inni onon kadi joguite seytane gaño ay inno seytane aɗum lakkunu mubinum seytane gaño mum onon kadi joguitema gaño hay banu adama ɗimmo ma ɗen andi si tawi woni ko gaño ma ayna ya kaari ko gaño an ay miɗo andi kaari ko gaño an kadi joguitoɗamo gaño ay kono haray e Allah subhanahu wa taala wi yen andu seytane ko gaño meɗen enen kadi haray ko yen joguito seytane gaño fa in zalaltum i tawi on seytane ferguintini on si o ferguintini on min baadi ɓaawo ma jaatukumul bayyinatu ari on hujjaji feeñuɗi fa alamu ande anna allaha no Allah azizum ko tedduɗo hakimum ko ñeñuɗo hal yanzuruna yarliɓe hino habbiti illa an ta'tiyahum sinande arataɓe ay sinande malaika ɓen arataɓe fi zilalin e nder e niwre minal hamami immorde e duule wal malaika to e malaika ɓen way ɓuddiyal amru fiyake o ñaawe wa ilallahi ka Allah turjahul umuru woni ko fiyakuji ɗi ruttoto ay est ce que ɓe julɓe enen ɓe woɓɓe yeddude Allah subhanahu wa taala est ce que hiɗen habbiti sinande malaika ɓe nde arata en e niwre ay par ce que nu malakil mawte nde no arane o a hoydata ay innal mawta bakta mayde nden ko juhayde ay fa ɓuddiyal amour fiyaki o ñaawe si mayde nden ari ala nennagol ala ka heɓɓite ay fiyaki o ñaame fa iza za ajala la yuakhiru sa'atan wala yastaqdimuna si waɓutu on hewti kawntigi happana ɗon si hewti addintintake sa'ihum feƴƴintintake sa'ihum ñande hewti kawntigi mayata wonde ñande feƴƴata ay kono neɗɗo on haray no hani wattande yiila ay hal yanzuruna yarde hiɗen habbiti illa ta'tiyahumullahu tinande Allah o narata en fi zilalin e nder niɓe minal hamami e duule wal malaikatu e malaika ɓen wa ɓuddiyal amour fiyaki o ñaawe wa ilallahi kanko makko kanko Allah turja'ul umur woni ko fiyakuji ɗi rutoto ay nam musidɓe julɓe e haray ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV woni ko addani en ɗo hande kala ko hawri ga e sawaba ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawri ga e farjarare ko immorde setana ma uridu illa al islaha aray en tori Allah subhanahu wa ta'ala yalala moƴƴinan en ngal haaliji men ɗin firtanen arsika ɓanen katade nde en Allah e wawata nawrana en entreprise men on Jama TV yeeso e entreprise ji musi emen ɓen fof danda en ala wata danda en katta e kasara danda en sabbu gaño
danda en bone iblisa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.